Ntuko ya Jumatano tareki mirongo iri mweri jwenana mwaka ni jwangrijire mirongo iri na ithano nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV ntere ciombe irawithiritwe ugitegera na gukenera mibango ya Meru TV ngetekaya nwithiritwe uri na ntuko enjaga nko gwatogeni tumburike kuthuja na nkuruki gutegera manto uri ajethiritwe jagitana mbere ntere mwanya cia mthiguru ya Kenya na Kenya tumburikaga County number 12 ndariria county ya Meru nkurikani andikiwe to banteto bombite kuthira bakithiuruka na kwamba campaign tere mwanya cia mthiguru ya Kenya nigenda gutigira ugota mutegeri wetu mwenda no kwamukira na kuona ripoti ciombe uri ikumira aja ndene nteto cietu cia Meru TV otuku ritana kwa mbitaga Dennis mutuma muthomi tigatana nani monka kwa gitana gaka monka turikia nteto cietu cia Meru TV ogoro tukiambiriane ati Daniel Muthiani urawize kene monota sniper akomba kwethirwa akiringirwa ntuko ya njuma ijete na bobono nyuma yawe kura na nyumene kuonekana auragi na kinyamwerejwa wejo throzo gitewa ntere shadaraka mwerejwa Disemba mwaka jwa ngirizire mirongo iri na ithatu niyo ntobugi ni Dagitari Julius Mbijewe urethagirwa ari murungamiri wa ritingo gendene wa bichi ya governor wa county ya Meru na kinyakurikithwa ni MCA Mureithi Muteria urawizikene takaba muri ni ara kinyaba ugete bageta na mbere guchwira sniper Kyoto na kinya mushie jwawe mwandiki wetu anteto Jeff agituma na kurugura na ripoti yo na jumweri jwa Daniel Muthiani urawije kene ja sniper juketha jukinogo kwa kiumia giki ntuko ya juma nyuma yawe kwithira akiura mwakene jwa ngirijire mirongo iri na ithatu na mweri jwawe kuoneka ntere cia tharaka murone jwa mutonga na bubobo ni nyuma ya family ya mutana uu amwe na thirikari gwitikaniria kumunogokia ni aria kiaria Daktari Julius Mbijewe atariritie mibango kathumba bethirite bagika ya kumunogokia ndi kwenda kuga ni bwega sana kiri family kuya tumbite kugwatanira twinde turi amwe na twina support ya thirikari kwithira tumba kumunokia na kou ojora kwarikirio tangazwa ni family ni kwenda kwa farm ati tukaringeria sniper chokerie nkatho sana the governor of Meru Reverend Mutuma ntaithinkia nontu nwe ugire nandi mantu ya gwita gukinya mwisho mantu jegie mantu ya kumunokia na nyari ikia kunokwa bandu justice ikendelea kuthingatirwa kuhakikisha sniper akuona justice kuli mantu kotini na igamba ligwita munkale alikia monka uma bwamenyekana na nara kwali kunde na thina na ngichoka iria nkatho sana Deputy President of the Republic of Kenya nontu naugire agaka nyomba no uaka nyomba ya mwekuru wa sniper inyakethra tumantu tumoto nyomba tutirikitie na ngiapila nyakiriwe ombe kurikiria mantu jonde ni untu kinya bwikirinya ni MCA kaba muri na kinya kuromba thirikari ithire kiujuria mawira ne kanire na kariba guntu guku His Excellency na mbere nyumba ya chumbura nyuma MPs amiaka wengwa 2 bedroom house na ina perimeter wall yes ni akila lakini 80% complete ontungo 80% complete mbere itathirwa manto ya onto ya gwikira ichichio itathirwa manto ya furniture na nteto ingi nyingi bunki enda kuwa ni 80% complete lakini toko Your Excellency uraromba kuthiri 80% nya 20 itoko requesting gwetigetrema number 2 kwina antu batoro chumbura no ntu bakesiwe sniper in DCI His Excellency na ondre engwetiga daimo anki yora orete still even though goran DCI bagoria bakaholo bakambira bachumbura rengi ngenda kwa antu ba set free completely ondre muntu chumbura ene into byake atekwa na freedom yo bitumire makosa number 3 itwangirie tamanto barabara ithatu barabara imwe irese sniper cito sniper rounds imwe kuma ntu gwita wa mpinda kuyira ntu gwita wa kathata kuyira muthusene gwita monka kaboito mwankala kathe bando itabwithwa kwina barabara imwe ntu gwita wa nthare mithate na monka kaboito itabwithwa kwina barabara imwe ntu gwita wa voi maukune mwanka karibu na ntu gwita na ala kathe nyo itabwithwa so inkwenda kumena ntu Deputy President ya mathiko ne ya kanchogari gavana nkatho sana ntu ndio mura ngari tena ntu ko wetera na nda police request ya kubuthi barabara kumandambiro kuya town yenjo muthusene mwanka kaboito taine ko butho in fact rwaren grena ne kijana to kweta muthusene junction yukumete kaboito eutika yani
lakini to request non to community to amere very well that barabara ka bundi non to bashimara sniper deputy president no na kigena kina ne kyande ne buidi on to bugenda nto barabongo bone bakweke heshima justice sniper tegera onekana so ko dika sniper te kumaanisha ka to kinyangana to watu undefeated kana to achibura to enda no sniper ta tumira ke siasa ito komya kesi e court nenya sniper uru kuno to request ya family teka to kwa manto ya sniper justice case continue telo no we shall fight to the latter mwanka muntoro umisre sniper justice yombe kuonekana kenda family there na there corona ko hivyo kwenda kuwa muntu wende omero na amenya atre case ya sniper tekera kinya mwisho kato muro kyake no ntobwa family private bakithangika but from there we are pursuing justice in whatever it will take mangato on family kuna justice ile batu kwenda reportera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Mutegere ikira ripoti ingena ati muthenya jonaro munini wa rais wa ndegoro ya Kenya Professor Kithure Kindiki nombere gucemania na bamwe baini ba kaunti ya Meru, Embu na Kinya Kanithi bare ma DJ MC na Kinya aini bangi ni mucemania jo kare na ari mushijo Kindiki ntere che Irunduni mukothima ntere cia Tharaka kire mucemania jo Professor Kindiki nombite kwika mawere ne kathumba kiri aini baba ari ugite thirikari nene nikite mibango ya gutigira ne gukiria iyewa bia aini na yewa bia akaribangi kana akenya bonde nkuruki agitarairia mantu jegi aini Kindiki na ariritie na kuga bakethra bagethithia riera ririega ria gutuma aini bakomba gweta na mbere na ngugi ciao nikenda kinyabu bageta na mbere na guciokiria na Kindiki ombete ko baromba kinya gutumira mitandao ya kinande nikenda bakomba kwithirwa bagiokiria yewa bibi yao ojo no watinda nteriu cia Irunduni. Wale watu wanaongea sana hawana kazi. Watu wengine wanaongea sana hawana kazi. Hata wengine wako na perepere mingi hapa. Siku ile walikuwa na viti kubwa hawakuita wasanii. Siku ile walikuwa na viti hawakupigania nyinyi. Waliwapigania. Yeah. So sisi thank you. So sisi we talk less, we work more. Na mimi nataka mniulize maswali. In another 1 year you'll see how we'll have transformed the creative economy sector. Because it is possible. We want to put more money in the pockets of artists, of content creators, of musicians. Sio wakora hapa kujanyasa nyinyi na alafu wanajifanya ati sijui court order, sijui wana maarifa gani. Si tumeona watu wengi jameni? Yeah? Wahame wasihame. Waone fire. Bas, kwa hivyo there are many people who earn a living because they are farmers. Others earn a living because they are business people, they are traders. Others earn a living because they are educated and therefore they are experts and professionals. And the way we are supporting every other person in every sector to actualize their full potential and get a fair reward for their talents, we must do the same for musicians, content creators, and people in the creative industry. Because your music, your creativity, your performance, the content you create, that is your coffee, your tea, that is your business, and that is your professional qualification. Ni maka natima? Kweli si kweli? Si ni kweli jameni? The creative economy and the reward for musicians and other talents in the creative space has been very, very slow, and there has been a lot of frustration from various quarters. If you compare Africa and Kenya with the rest of the world, a musician in Europe, an actor in America, many of them are wealthy, wealthier than the biggest businesses in the world. Many of them are wealthier than even the most learned people in their countries.
But in Africa, in Kenya, for many years, people who are talented in the creatives have not benefited from their talent and their sweat. And this is unfortunate. As much as today technology enables you to reach more people faster and cost efficiently, there are still bottlenecks that stand between you and prosperity. And I want to say that this administration is committed to fight all the obstacles. Fire say fire, no mercy no, two times is two times. Kireri wote nge mutegeri na thirikari ya kaunti ya Meru rungu rotongeria bwa governor Reverend Mutumanto Ithingia amwana munini wa Linda Kiome ne bombeta kwethira bari na gikaro gya gwika ngwataniro gategate ka thirikari ya kaunti ya Meru na rutere rwa Ngafa raruthagira rugitongero ni mujumbe wa mwekuru wa kaunti iji ya Meru ni arabombeta kugwatanira hamwe na kuruguria bobweru nyumba ire chikethira chigitumagirwa kiri manto jegie antu baraba kumatukando wa sheke mishi nyumba hizi ire kumenyekana ta Meru County Gulf Gender Based Violence Rescue Center ikomba na ndigwita na mbere na gutumirika kiri manto Kathomba ni aria kuringana na ngwataniro hizi bogwita nyumba hizi ikethirwa ikireterwo kinyama ndagitari na nkurukia rigitani nikenda antu baraba kwenda gutungatirwo manto ugima bobo mwiri bakomba kwithirwa bakibwa mukira nkuruki nyumba hizi igatumirwa ni gikundi kia mbeo mbithi kia MYS kana Meru Youth Service baraba gaikua ntere hizi na kuthithirwa mauritani nikenda bakomba gwetana mbere na gwishukiria kiri mutorire. Thirikari ya kaunti ya Meru nisainanite mbitikaniro na thirikari nene gukurukira Ngafa kunenkanira gituo kia ukanana na andu acia kimumbire kiria kiri ntere ciatigania nikenda ikambiria kurita ngui kaunti ya Meru ikirigirwo ukanana jamwe jamathina jararumite gituo iki na kuremwo kurita ngui kuma kigwakwa aria bakwirigirwo gwaka kiliniki ya gutungatira ugima bwa mwiri gwikira mandagitari na kinya guchwa atalamu ba gutetheria antu baringikite kumana na andu aiji cia kimumbire. We are very intentional, and His Excellency the Governor is very intentional on ensuring that any project that we undertake is meant to improve the livelihoods of our people. I know we are going to make a beautiful place. I'm a woman who does landscaping and interior design. So that's why I've been feeling like this place is not as good as I'd wish. But now I've seen that I can now rest, because I have people who are going to run that institution the way it's supposed to be. Gituo giki nkuruki ni gikwirigirwo kurita moritani kiri kwagiriria mubango jwa MYS mubango jwa riokirwo ni Gavana Mutumanyi ya guteja no wa nkuruki ya miaka iri mubunge wa mwekuru Elizabeth Karambuka ile miaka kathete gaririri akiuga riu gituo giki gikethira kiri no gunikire ya Meru. Today is a very happy day, as I keep saying, because I'm one of the people who don't like seeing unsustainable kind of projects. And what is making me even happier is that I'm working with people that I know, and from what I've had the professionalism that is going to be put in it, and making that place very habitable, and not just habitable, but a world-class kind of an institution. Because as you know, as Africans, sometimes we do things and we start working even before, but then from what I've heard from you is that you're going to make the place a place of excellence, even as my CEO has said, and I'll be part of you. Munini wa Gavana Linda Kiome uria wikirite kirore mbitikaniro jikanyeneka Gavana Mutuma na akathite tagaria ria Ngafa gwitikiria kunenkanira gituo giki kiri thirikari ya Meru. So we are truly grateful. I don't know how much words can express the gratitude that we have for allowing our application to be able to use your infrastructure as a national government, and of course representation from the Ngafa at the county level for purposes of advancing the agenda both of the national government and of this great county. We are committed as Ngafa
We are committed, we are very responsive, and we're going to have this center be a center of excellence. As he says, any other area that we may be successful, because we're also running other programs regarding to GBV, and I hear this is where CEC is very interested. Any other programs that are related, we will be reaching out so that then we make this MOU a big success. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Twerekere mu nkantere cia Buri ni aria memba bagikundi gikumanyaka ta Kimbo Nursery Community Forest Association na aria ntere cia muciene ni bacumirite na kumeneria bunene mukaririgiti wa gikundi giki uria bauga kana bakuga nethiritwe agitithia na mbere utongeria bwawe na njira irete kubatara na nkuruki gutumira nkukumo kagiteneka ugaibo miunda iria batere kondo mitindene ya mwito jo ntere izi kulingana na kariba baba menerete mukaririgiti wa gikundi giki wijikene tagatoguti nontu bagutumira njira ite kubatara kagiteneka ugai bwa munda gukirikanaga mtuju kana gatoguti ethagirwa kigaira achore bawe na ntu bangi baome na ndige kundi giki nirombete atongeria bari omujumbe wa ntere cia Buri gutonyera na gutigira gatoguti na kweberu obishine tamukaririte wa gikundi giki kia Kimbo. Arimi ba Kimbo Nursery na barabara ma mwithono yo mwichiana ni baciumirite kuonania kuria kwanirwa kuo na nikiraba kwa chairman we kundi Kenjon Babu no tumira mainya bora kutiagirite na njira ya kunekera miunda ntu baraba kuraya na barabara na mbeca bakiwa bokinya nyuma ya kumithia mite na kumenyera mitho kwa kaita kara ya season ye baukite ya kabaite Maburu batue goro na ratwikirite mucemanio na arejite gutwira batue turi antu banasari utio tugusika ke miunda katugetera mwaka jungi miunda yaumira miunda erereo na gaite ethira na twachwa bara bagairi miunda ethira batue tukwaga ibao na batue itwe tutura gusika ke nasari aja antu batere ngugi ciao kwina ekuru ntindirire aja baturaga au tamamo kuona aja lakini bate utambueka na miunda tue tuanda mite tumithetie nasari tuanda mite kenda miteria wejo wonu ario kando kari makamunda kau na gwokona tukwachie twakugithathe twakurera family yaku na twatigara tukarera community ingi atu na aru atumira nontu ituthuri nontu boko tweka turatwikira tuno tukuricognize ai chairman uro rungamirite Kamuru CFA na chairman u araugire antu banasari utikio na batwe itwije mtu nasari no mami omwitu nontu gwatwika uti mtu nasari mutujo utejona jongana ujongana thai tuambirire kumenyera kuma last year tu na mwaka na tutarite chiembecha in terms of money mbechira tu spendete au na kwija tugikira ntu kwa 500 itutumirite 35000 na nande turejere goro twerwa nontu irio bigwe kwa methene babu ti no butarirwa na twitita twanda mitika thendu tugita kiumia kionde na agatwira thithieni utu bokona giki na mantu jeja kuthuka na gitumikira tuthuri chairman wetu wa Kamuru CFA chairman wetu wa CFA obiciewe kiambrere arare ajegoro atrari na executive wewe atratonia kuma secretary kuma treasurer arejire atwira igoro Kimbo Mbiti kinasari gikundi giu kinasari ati banenkira miunda na atiboni ara bakanda miti na tumenya na ikie mbatu tumarire na muthuro toga miti yetu igukurira nasari neko kinyegita ria kwanda nega kuruka nkuruki au kuthuka na ndikira gitura gite nkoroburu ikweja kwithira bati chairman wetu ati turicognize ja ona jaka kwengugi tugwita arejire inya twira tugugita tutu yani ate ku recognize nya ngugira twinayo wale ona ngugi ewere nene ne kuria ainyirie rutere rwawe na anyirie mkanda cia moko na nde tukoria twire andi ba miti tutokaurira na miti yetu tira inasari na ria rombare ora mpoene kire mbungu wa Buri dendekiri mugambi wa manatongeria bangi kuwatanira na kweberia gatuguti obicine na nikenda baetethia boya mutaratara yo kumenyera rera mwithune yo bakigunika no remi mukuru uju nwe aetheria ka intimidate antu bonde obicine thayo te muntu enwe ethairwe wenka intobia ya kiu akarawenka akamberia nwe treasurer nwe secretary nwe mantu jonte nwe chairman nwe wenga antu nande
Taija tukuga na atatumba kuthithirua inya mheshimiwa wetu mheshimiwa Rindikiri tumwendete mono na atonyere antu pawe pe inyerua akeja kona mtu gukuinyeria antu pawe na bena right ni ate akarina akomba ku streamline at least tukethora twina wathani bobo ega kinyaja gi CFA batwe na ande twe ituragene nwe na ofisi era itukoromba inya MP wetu neje atonyere ofisi era tutena mutongeria tujukia kithurano kingi twikire antu babega bara bakomba consider antu ja yes mheshimiwa wetu Rindikiri bena gavana wa kaunti ya Meru mheshimiwa Mutuma Tuithinkia batutonyere batwitire muntu ucio obicine gwitwa Gatuguti tontu community kumurega obicine yawe ke obici yawe ni iraere ya corruption ni iraere ya biashara atitwitiro antu baba ofisine na twitiro antu baba tuketha twina vision ekwanda miti u president yagwita akiuga twande miti kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wala Iboni kuma Bore torekere monkantere chia Tigania East ni aramurungamiri wa gicigo bunge Tigania East kana uranwe manager wa gicigo bunge giki urawijikeneta Alfred Mwirigi na shumiretie na kuga ati na kwarire mantozegi otongere wa gicigo bunge giki Mwirigi akiaria rentere cheke goshwa na uretia kari kumanyara akagitene kaka siasa na nkuruki akiuga kwena bamba ba siasa baraba gochumiria bakiuga abakoromba kura lakini gutengo gikinyere kubethire tubakiona ne kuritira mukari wa Tigania East Mwirigi na ugete baba inge ba siasa baba bejaga bakiaragia urongo kagita na karaba koromba kura na bamwe ibombe takodra kinyaba kigerua na gutengo gikinyereko bedra bakiritira mukari wa gicigo bunge keu Tigania East constituency manager wa gicigo bunge Tigania East Alfred Kiranga kiara kaitana kara kulungite ntere mwanya mwanya gicigo bunge ki awete mubunge mpura boru no etete mbere kumba kuithira kibathaitira kirimanto egyo etina mbere na mheshimiwa buru muchogereli awire antu babatiania ba ndenda bakinyira maendeleo koinya urakaria oekiro muromo ne kinya na kainga ariwa aringa muromo na aringe ubie na mekiuge lazima uthema antu akuya kwelenkana antu abakona maendeleo koinya no ntu antu ibaringire mheshimiwa mpuru na kura na bamwitikia na ikankwenda kuanguira mheshimiwa mpuru akuruta uте muntu ameo mukinya koinya weta constituency ingi lamira bukone yikiro kwetu uti nange gwikirwa lami koinya akwenda kuwa mheshimiwa mpuru enguine na narawita akaruta lami narakuruta thoko ere mikinduri ya milioni 320 narakuruta thoko emulika milioni 180 narakuruta university ira tureterete konju narakuruta osteosira ite wakati TI narakuruta nyumba isi afonda buchite ite wako kiuchwa na intobira bingi byombe akuruta inye irio bibi eto no awita atia akuruta agita na mbere kwa ire Alfred Kiranga no retia kariba kumba kwithira baki chebane na siasa babethera betambi siasa kiorongo antu be ya siasa ene bakaurire kuma bure umuthura buramona tibukura na kwa siasa ene babu ke akurwe tha buratona buatia tuyete ama itayana ote mutongorio onge kuma tiania ringirwa kura buru wengo alo ama ita kitumba no tuibu twelewa twekireni corona na mutura goro ya kure kiuria ki umuthia bumuchogere kyo boya no ntu bagia baumite Nairobi kura chekinya basiethetie bagia bayeto tukathia bura babwire na Nairobi barinya bakaurwa ntura chieto baticimenya burikane tulo amana mheshimiwa reonde burikane mbasari cietu iciere chekieni itethina itembisithanelo antu baya ambasari bura kubati na intobina byo mpuru aharomba no ntubiteta constituency ciombe aharomba sawa sawa the bru Alfred Kiranga no mbete kwithira kitharikira bunene omora kurombete kwa bunga icio mbuga Tigania East akiwa kaita karari wathani na MCA na ote untombere kwithira gitethia wondieke yakinge githulukana ara kana kero mihinduri yerema kana kero mihinduri bairo kona barabara inge twitane hospitali ni abithiru ne MCA waikwo at least thaiwetete ara level 4 hospital mihinduri no wite na ngare ku no wetethia mwanka wa kinya sibitari lakini miaka 15 eke mtu gengete kwenda weta kina ntunde wake ona kiana miaka 15 eke mtu kyo yani uteke menya ukinya sibitari etwe sub county nanga weta na ndege na rete ne miaka 17 ogia ho ile barabara cia mikinduri cionthe na nyuma ikaria kaburiere wacia ile sura kolwa ndeta muntu tikwenda weta muntu we
tekwenda wega muntu lakini akwa ile barabara cia mikindori cia na nyuma cionthe ciina sura muntu riku ura na karĩtie mĩaka 15 nyaka ũrũbũra ita atimenya lakini thai kathomethia na ngaita atia tonie twili turothomethia mĩaka 15 sawa sawa kaita kakireito na kamunya MCR inga wa milioni 25 mwaka miaka iu ari kumiekirito na munya ari na milioni 250 akwithota thomethia na bathatu na milioni 250 cia county milioni ana CCDF icho gathomethia cio na bora muntu ati kumenya akwithore MCA ukewa milioni 25 mwaka MP no alo amirite tiane yonthe akewa milioni 120 bwiki wangone ki no to MP arewa milioni 120 kana 125 andi vaindi na wandi tano o andi ro na milioni 25 akwithore MCA ukewa cia wandi milioni 25 kabo anene na MP akewa milioni 125 alo amirite constituency yo yonthe ngwero kuthwania no rute ore MP na milioni 125 sa CDF obati gwithome rutete kwa kuore MCA no tunaya wa 25 iriku ira nukwelewa nkiripotera Meru TV kumatia ni betanda msimoturia wa Thirinja. Tugitana mbere na nteto cietu ni ati akariba Githongo ni becititie kana baraba mbaga kuthura bagicetha mubira ni bacokete nkatho cia mwanya nyuma bo kwambira mubira Jorabai ni governor wa county ya Meru murubira Jorabai thiritwo bakiromba gutethwo gita karaja kuringana na akariba banandi ni barombete governor wa county ya Meru gutigira nako bariungira ntariki 31 mweri jojo araba kethira barina na tournament kana machindano ja mubira ajaraja kethira ja gititho na mbere ntere ucia Githongo MC Mutonga nombete kwethirwa akiriungira ashedi baba amwe na akariba ntere ije Githongo kwaraniri nabo kubathikira kagitana karaba kwa mukaira mubira jojo na kwethirwa agitubangania ripoti una njira intariro achethi ba mubira baria batangana kuonekana kairi bayikene ja Scorpion team iria yukirite na gukira gukunene mbene ya Githongo ni bombete kwithirwa baina nkatho cia mwanya na ni nyuma yao kwithirwa baegi mubira ni governor wa Meru bomba kwithirwa bakimukatha na kumucokeria nkatho bunene bakiaria na batongeretwe ni nchamba ya Meru iria yikene ja Dan Gicoro ni bombete kwithirwa bakiuga jaujo bwa mbere batu atwina gikeno gikingi kiri our excellency governor Mutuma Ntwithinkia nontu boko ngwataniro iria agitite kureta aja Meru iria itumite tumba kwithwa twiromba thirikari ya governor Mutuma pamoja na governor Mutuma mubira jajojo jumbo kinyira team te Githongo Scorpion na komba kuejana na nijo komba kinya Githongo Scorpion batu governor atugwiritwe na atugwiritwe muno gukurukira CC okuo wa waziri okuo wa youth and sport kiri ngwataniro robo ni onawe na ngugire agwite nene pamoja na ugwe ya gukiria youth ne gukiri Nyameruka Meru county batu kira tumbo kwira tweta wa youth ni atiri itugwiritwe na tutijora tumbo kuthithiria na bobo nebu turatura kuromba kiri thirikari rero na bobo no bu turauga ibwenderea kuthithwa na nandi tukuona muthithia na aragitire atia na rezire na oni bo mwisho ndiuga atiri kiri mutongeria wonde ore uthuri gitine ki mutongeria wonde ore uri centrimenti tugwatanire ni twinde turi amwe kwata MCA wa Bothuchi kwata MP o centrimenti kwata kila muntu tugwatanireni miaka ni iri twitire antu ba centrimenti nguge na twireta maendeleo jajaiko chachacha no nturete gitara siasa reni gitara maendeleo na your excellency itogo guchokere nkatho inyingi no ntunya bokieni ki hu kuona after ukuruka nukuona ore kiujuri na Githongi na chethi baraba chetha kieni neki ibagwiritwe ma anchokia nkatho kingavana wetu Mutuma kwa mubira jojo amba gutwa itukuga ipweka na njokia kanya kaka kuga batu ta chethi tugo face challenges hapa na pale
ta nguo watu atachethi tunya tukomba gwita game kuchetha game eni tutiko kuomba kuona nguo cha kuchetha na nya achethi petu governor tukomba ku face challenges imota iratu na koniu cha kuringa tizi atukua batu iboga nontu ba present izo ombo tutumira ya mubira kya kingi tukiuga iboga mono nontu ba kieni giki gikarite gitarira za tukirota mantu zaza tukuona gikari atuge iboga nontu bangugirere ombire gukarikika nandre ba twitwe atukuga twetime Kithongo Scorpions tuchokete rigine kairi na tuna tournament tariki 31 katukuromba negetiyo kinene ukiriunga abo West njo turikane okurukira gi tournament izi waraniria ndaga ciaku ire ikwendete muno te timu ya Kithongo ake but team cia abo West weze uigora bakuga nontu ne antu bono muno bakwendete na nkoro ciao na nande your excellency kire manto zaza zondo okudithiria antu ba Meru na kire manto zaza zondo okudithiria antu ba Imenti kire antu ba manto zaza zondo okudithiria antu ba Egembe na kire manto zaza zondo okudithiria antu batigania at least itukuone gitare ya youth bori kanwa na nekyo gitumi to promise at your excellency 2027 patu tuli ya youth tugamuchokeria na tugaguchokeria nyaguoko tugamuchokeria na 2027 your excellency tugakwimba na kura cia governor tugaguchokia gitine kiwe kairi tini ndauga ni achethi ba Scorpion ndene ya Kithongo baria bairitaniritie ndikwira thakai muchethere jure guchetha jutanga na kuonekana bana barioneka bakeja gukirua bomba gwita anene mbita MC Mwitonga ngiko reporter ndene Central Imenti Meru TV. Kire ripoti ingine ati kire kiatho gikundi mwanya bira bithagiro bikithithia kana bithithite CBO ikumenyekana tanema muungano barabara intere cia Mpinda ntere cia Igembe East kire wadi kana ntere wadi ne Igembe East ndene ya Igembe Central ni bombeta kugwata ugeni munini wa governor wa kaunti ya Meru wakili Linda Kiome, waziri wa michezo na mbeo mbithi aza Meru Elias Murega, James Mutia na kina MCA wa ntere hizi oroje kena Tamurithi Moteria CBO eze na ndene bogeta bageta nambere na kugwata thirikari ya kaunti ya Meru mbaru arabacokeretia governor utumaka thono ntuba kwithirwa kireta thiri ndene ya kaunti hizi ngorokike kundi giki nikichumirite na kumenyeria bamwe ba antu kana batongere baraba kuromba giteke on governor ario mithikali nturi na kuruki Peter Munya bakiuga atongere baba bo baire gutengo gebaritira Meru kagitane kana bari utongerini Nikiathone ntere Mpinda Igembe East wande Igembe Central araye kuruka thomba ba utirimanite ikundi mwanya ide CBO yekene ya nema muungano bawetewe ni munini wa gavana Linda Kiome, waziri wa michezo na ndukembe theno Elias Murega, James Mutia amwe na MCA wa ntere uyu no Murithi Moteria kana kaba mure araye kuruba batirimanite ende miario yonthe kiarua ni bawetate thirikari ya mutumanto thingene obakethera bakiwata mbaru nonto bawiti na mbere kurapa kuona maturene lakini mwangaza hii terona thirikari yetu tereta bisine tukathikirwa boya patena mwana wa mwongo patena mwana onda na patena mamira na taboko thinkia twame wa tambaru mpaka mile mwaka 2037 ni umanto beto ogia kuyogora mbagura turanogwana kana twigurira ware kure mira ni atekarire kubungwata nondo salida ntoba ne ntoba mira lakini karto barete bakathira nondo mawaziri watu wetu na obele ki agriculture hakuna yule ambaye ameitusaidia ndio tena kwa tuna kwenda kura yetu na wakati ulikuwa waziri wa agriculture ulienda kulala mwanganya ngie sia yako sia ala mira tutasogerwa itutam miaka ngana 19
kaitene kau bakiari ni bawete ati untu bombere kinya sibitari ya Nthambiro ire interest ya Gembe East Ward ni umbete kwithira kiguna antu babaingi muno na muno bantere ise Gembe East Ward ara kire sibitari ya kwero twana ekuruka thumba ni bombete kwithira bakiero twana kire sibitari ngavana ararurite oruarua ugaguthano weta Nthambiro matanite Nthambiro ira ingi miaka ena nanga na thainge kurucia itwana 24 kamo karitwo Isaac mutumaga lwelo uwa kaunko wena ma na njira yo kinya kwa ithurite tauni njou okinya mangala mwanga maruthene telami twekirerwa sibitari ni twarugurire maternity igitarite thiri ekoro twererwo imandaktari baezairwo twananja lakini thai bokuigwa twana itukoererwa sibitari na nkorokie au ekoro thirikari national government nio nitureterete insurance igwitwa SHA bukuigwa SHA SHA ni uturirira na oni ndendo bwira naru ojo ari ogeta sibitari kinya Nthambiro etana thimweku na kibande giaku utetua mbesa ndiweta uregister SHA. Nikiripotera Meru TV kuma Mpinde Gembe East Ward Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja nkatho cia mwanya mukiri wa Nkonja no ntobo riboti ukongera kune ati akari na metha nteto ya Meru TV Douglas Mutia ureni MCO wadi ya bothu guchia gatigati na ugetekiri budgeti ire koroketwe ya county ya Meru egethirwa ikigunapo nene rwangi irwa sibitari kire wandi yawe na nkoroki gucokia giteo kire macibitari azandene ya county ya Meru nkoroki noreti akari ndene awandi eze yawe ya bothu guchi centro guchi andikithwa kire mubango jogima jwa SHA nikenda bakomba gutetheka kagita na karaba kwenda kwamukira utungata ndene ya masibitari. Jeff Wagatuma na ripoti hiyo. Akiaria na metha ya nteto ya Meru TV MCA wa bothu guchie gatigati Douglas Mutia na ugite kiri budgeti irakurukirwo tongerene bwa gavana Mutuma bakethira bagicokia mbeca kathumba kiri rwangi rogima bwa mwiri na kinya nkuruki gucokia giteo rwangine ruru budgeti irio ya kuandika ariti ngugi ba chibitari kuma nurses, clinic officers, lab technologists, pharmacists and all the cadres chia chibitari chietu at least omba kwithirwa twinyia nini uria gukwithwa gutina service chionde ndene chibitari chietu tumbe kwithirwa bara bakaandikwa be distributed ke dispensary chionde na KL centers ira twina chio na inya level 4s and I thank the national government on to work to take over the construction of Meru General Hospital ikenda yomba kwa transfer to level 6 iria komba kwithirwa deal na kana itethirwa ni national government at least murigo jwa county government jukanyia na kira gikuretwo na kiombe kwithirwa kigairwa at least level 4s na inya level 2 zira twina cio ciombe kwithirwa ciikura no to service ira nyingi kana ngugira nyingi ikomba kwithirwa ciiju kwa national government na hara ki Meru General so kulingana na budget ira county kethirwa inayo ngwitikia na ma tukwithwa twi manage all the hospitals cietu bwega nikenda service ya Meru kana Meru amba kwithirwa agwiritwe na ndai kana assure people ukurukira speed ira gavana wetu ene ya Mutuma tuithinkia nikenda kuona service ya health sector na ethethairwo ni mwana wetu CCM Mukambi uria gwatiritwo ugima wa mwiri imbije na ma antu bonde ba Meru bakethwa begwirwa in the near future. Nkuruki Mutia na ugite kinya mirandi ya miako ithirite kwamite kwa kagita na ndi utongerie ne bubu bakethira bakimiujuria na kinya gwikira masibitari ndawa cia kung'ana. I had a meeting with our governor nombo promise equipping chia dispensary chietu chia bothu guchia gatigati na ndaikana assure antu betu that the process irio ikwenderea kulingana na budget ira turakurukirie na gavana wetu na ndabitikirie tumba equip dispensary chietu gitauga karienera tukuthirikiria already na promise itebea chia kumithirikiria kuiriga na kuthirikiria ikwendeka equipping ya Mogamboni dispensary na dispensary ingi chionde ira twina cio at least tumba kwithirwa service chietu ichigweta mbere bwega thai ni gita riria gavana wetu araugire tumbe kuthithia ithurano bia institution chionde dispensary chietu na hospitali chietu na nikie tumindeana arua nikenda to make sure we have a new leadership
na uria twina thirikari njeru mutuma ngavana wetu mutuma toithinkia tumba kuona the service delivery ni kubu ni arakirikiria akuria antu ba wandi yawe guciandikithia kinya kiri mubango jwa SHA untu kinya bugwati mbaru ni chairman wa cibitari iji urorikitie gutarwa rutere rwa ngutegera chonde cibitari chetu thai most of them chiko offer services ya SHA na ngugeni kwenda ora kubatere na mbuge under the leadership of exercise ngavana mutuma toithinkia we are seeing change na change we gatuma antu betu bombe okarabo no kwenda go insist mantu yege ko register SHA amagita ne jakorukire jare antu bathithagirwa makethandika na bagutiritwa na ndo thirikari na mubango jo muthongi jora jo gutuma mtu ataga tirito na kandi asheka murira ndiromba mtu ondo ororaja ujo na kinya ora otejera kinjiro ntu mwaije rureta na register SHA nikena tumba gutaura meriko mingi rira twajua ni mbajua mwanya tutuba kuga tuteajua ende kurenda kana at least ntu kura wajua ukethara wena ora umba kutasibitari ukatiritwa no kana antu benu batendetie kamunda akana bathithia arambe nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Kongana kuna ate mbunge ya kaunti ya Meru muthenya jana arua ni ukari na gikaro arabombere gukurukia mukari kana umwe wa baraba kethagirwa bakiteithagiria kiri kwakirira ngavana wa kaunti ya Meru kiri mantu jegie watho bungeje na nerekitie na kumurukurukia na kumwetikiria gwetana mbere na nguge yawe ya kwakirira ngavana mutuma toithinkia ni kenda agetana mbere na utongire bwa kaunti izi na njira iria ikubatara MC Mutonga nombera gukinya ndene ikarobia mbunge na ripoti hiyo ni oje Assembly ya Meru ntuku ya narua ni umbite kwithirwa ina ikaro na yomba kwithirwa gikurukia mutari o munene wa gavana kirutere rwa mawatho untu bubu ni bumbite kwithirwa bukijukua na gitumi na kwenderwa bunene nera bakuga ate gita ria kuruka Meru ni umbire kwithirwa gitasara inene riria itari na mutarani o mwega na iromba kwithirwa ikiriua mamilioni ya mbeca tuma Patrick MC Okisima ni majority linda county assembly ya Meru ambuge wega ntuko njaga ira murungu atutethetie tukamiona igenda tumba ku serve antu ba Meru na tukora tuna ntuko nene aja assembly yetu ira tukari business kadha ira tukurukaya kenda antu ba Meru mbo serve wega na ngi kenda antu ba Meru mba witura nguge na nyakenda Meru ita to another level na kenda Meru ikarabwega na ri tukari na nguge embere itukai tu kurukie member wa mbundi Meru municipality ndo netigerie tena mtu umwe no bankate mukurukia ikenda mbundi ya full ya complete edra usually ikiona aru atukukisha ino mwanga to mikurukie na kumikurukia ko na faida nyingi muno ndo nande inyambe chato ra donors imoto tingiona tutena mbundi usually lakini ande na aru tukurukia urora tigere omwe na ko mbundi ni usually ko fans ile chionde toejawa cha municipality tukomba kuchiona na ikenda municipal wetu jomba kwenda wega na jomba kora wega kenda next jomba kwa city kebire ka to adia narwa go muntu to county Anthony urawira noe wa advice ngavana about legal cases ama legal nini opinion ora to advice mantu ja cases chieto no ra advice ngavana mantu na jonde ito to no igitare nene kumorore ku uma ngande tuture gitare na teneo na naru yo tomba kumukurukia ikenda nande omba kujuke position you omba kwa advice governor naomba kwa advice executive naomba kwa advice county government ya Meru ikenda itabwega nonto inyekerege atumire government ye governor Kawira Mwangaza ntiugate kale na advisors ba wingi babega ale muntu tomba kwa advice ka muntu tomba koirwa nike wana government ira ne ya gwire MC okume go west na ikankwenda kugwatira uria majority rinda wetwauga na ndu no tukuri na motion ithato very critical to the members ya mbere ikuri ya go approve the county attorney na ngachokeria abangabana nkatho nyingi muno no ntubwa go appoint kana ko nominate the county attorney no tokiambere we need to have a fully functional county government no to there are some gaps na mbuge this county irusite mbese nyingi muno
from the previous government because totally in our office is substantive. Yeah, the county attorney, you remember very well, kuma the first regime ne tombira korus beta jia around 103 million kere muntu ita kwa the nice oroa muchere. Now it was simply because the county government was not adequately advised legally to deal with that matter, escalate to the legal tussle to end up losing a lot of money. To in a case yengeja at the Leopard Lock. The same case, we were losing around 700 million. Nanchoke the governor Caroline Ingemono to ne aumbira go print the president, non to we should have lost 700 million on to rende netwae dingivaini ya 700 million against that case, but the president took over the case. Na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndinene ya county ya Meru Assembly nyumba inene ya mawatho Meru TV. Kira ripoti ingine ati atongeria kaunti ya Tharaka Nithi ni baurito kugwatanira na gucua maendeleo kuma kiri thirikari nene. Izi ni mbito kuma kiri Reverend Zachary wa kanisa ya Baptist Chuka Igamba Ng'ombe aria auriti atongeria baba bagi siasa kurekana na siasa cia Orongo na kuritira akari Ngoge. Reverend Zachary Kenyo wa kanisa Baptist Chuka ni wandini akaringani na itete mbito atongeria ba kaunti ya Tharaka Nithi konyithia Orongo ya siasa na kurutira akari wira gotigeri bagotetha kumani na utongoria bwao. Utongoria monthe ni magwatanire especially baba gwetu Tharaka Nithi wabota kwigua mbara cia wanasiasa maruithanitie ukethagira riu mwanki wa siasa na riu tutimbora ya kwambiria siasa no ambiririe ni tene muno ni nkoboya atongoria monthe ni twitikire go support atongoria maria mari itini maria mari thirikari ni maturutire wira na matige mbara uri gitini no kwenda gite kingi tiga kuruithia antu koro ina kanya ga kuruta wira wega wira uyu kuruta ni gugaguteterera kwena mama kwenda ite cia ngavana Tharaka Nithi county na ite inu ciingi cionthe nenke moboya atiri twetikire ni kugwatanira turutire wananchi wira na turutire wananchi wira kanya ga ciaca ga kinya wanasiasa nimo wananchi nimo makamua mathure mutongoria uria makwenda aga kemeneria makarika makonekanaga kaunti ya Tharaka Nithi matongoria bagi siasa mbale no ne ko affect kwingi muno nonto thairia ukethira maandamano thaira ukethira kurumana thaira ukethira na nkinya wananchi maguchochererwa makugurwa mambiriria kurwa na mutongoria uria ungi nibo kethagira maendeleo makiora nonto thaira mutongoria ari wirani na tikopewa kanya ga kuruta wira nonto nambiririe kurumangwa nambiririe kurotherwa mathalau akale mone kuruta wira nyone mbugane ma support muntu wonde kuntu kule kunde ali akorore MCA akorore ali women rep akorore ali MP akorore ali ngavana ne mabewe kanya maruta wira kagitaga kamaribo nonto to matonyerera makagwatakira bya kuga ni kamagiririo kuruta wira mambiriria kuborwa ni mabewe kanya maruta wira na ukethira ntora iria kana county iria gutina mbara maendeleo ni mathiite na mbere wega ndia kiromba tongoria baba kugwatania nikenda bakuthakuthia maendeleo kuma kiri thirikari mboya atongoria metu tariu we are very lucky Tharaka Nithi county twina deputy president na deputy president no akaire kuma kiri president ni muboya watabura na nono mugwatanite atongoria monthe maria mathurirwe mukathi kwarito mukalomba into gwatanirania na thaino mwena kanya kega mwena deputy president muri gintu kimwe mukathikire deputy president mukina mwera riu kwena njira ile ciarungamire kwena maendeleo marungamite nitukwenda ututethererie ana nkinya kagita gaka niko kega muno 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 in Kenya in history tutana korwa twena deputy president thaino twena we ni muboya muri leaders no ntore utika mukuthie na balia Nairobi kana mukuthie kuntu kungi ne waguko Tharaka Nithi aumite ikarani ndi nawe nikenda tubulirie na nikenda 27 igikinya we don't know bora gugekara na maendeleo mara tukaritanga yana wale goro akena
nontu akona Tharaka Nithi nä ikarite wega atongoria nä magwatanite ana kinya deputy president take that opportunity ya kumuleta vamwe na kumugwatithania na nä kenda Tharaka Nithi ikora kuma Njugega Mang'ombe ngiribotera Meru TV gitoka mbita Ndagara waiguna. Riboti hukuma kaunti ya Tharaka Nithi ya Ndagara waiguna ni agutukinyiria muthia jwa nteto cieto cia Meru TV otukombe thirange kwa Ndagara kagita gake gana nkurukio tagari bobo wega unbambetaga Dennis Mutuma Muthomi.